nsuo mu Sompa Asem Mpe Nipa no agigi nsu ye tinsuo nani amadodo no a atumi anya kwai na wasabi enso anom dwumadi obeto omuna samoanka sana the nation sanka of Alumba obateneka ewo dwumadi we eso producers awadawruma wadi bia beto apono so na ye betu rusre ene abasa na yesuamu ade no kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani o nanso hwa ena ye begira kokko sachi yaboa Fletcher ne watumi abadwuma ogirane na so twetwe druba bia ya na yade ha dwene eno ti yade afede eno ti kokko sachi ene watumi abekan yensa ye nyina ye bo adwuma pagya Sompa Asem Mpe Nipa de akobose asase so na wokọ Sompa TV wo so a abrantia ye friend Tony na dawuruma ena muhu ye wo TV no so a echimto ha na echimato ha na dwumadie no ekoso abrantia Tony wono so won kran odi ni dwuma enya asem ketwa na woba MC a hasoso a abrantia Kevin Oyata obo dwuma enya asem ketwa na America man so she boy lie America man ne fa Ghana ni ne fa enso Nigeria ni ono na dodo no afa Azuka ono so boy dwuma pa enya asem ketwa abrantie tenten ba ko no King David ono so boy dwuma enya asem ketwa MC aho nyina wono ni pa wo wapa enso wo ho osika nyi ano papa ono so mahuso one namu a namu a obo adwuma yenkwa ne ka no na be fa ye nto anya bia paniminim osika no onya bia paniminim amanyo me konka ya ma no kom de yemfa ye frupan sha ben osika nya kakra podwe yemfa ne za samra tie we adawroma na social media applications no wonam so obi oso wonum kwa anwumre bia no mesini hu de obi anya bia no mo sesreza no ma me no wonwiem ho no eduro anwumre sei dia se body so ayefo body ti esremu ana mama mo nsa so kakra esremu anwumre ne wo fom kakra esremu so amedwom body se wo ye rough kwa betwe de abo ti esrewo mo kufuru bufu mpa ba ma so keto mi pebra ni ntifo so me na meti adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ko boshe asase so cancer piosi campaign wo kiti kriki akokọ wo mu ya ye ngro ne paboa de biada ye ko akoyanim yanim ten na ye ko ye de agro wo mna samo bibia bako de bibia bako bibia bako so ho ye kama pa ya tifo ni ahwefo so ye da omase nanse ne ho dodo no mo ka sempa fa ho na do ma Sompa FM mo so manka bia fa ho no so ye do ma se kata chobe ma so ko wadamfo na ko pebesia na na yire wo ho se wadamfo ndi skane ma wa da na yira se wanfa ma so da na yira se enti ye beda obi bia se o kama na se gira mo na mi se da bodi nse mo ni okuro a oteso odwane kote ekutia ewe na nipa na omo kodwa no kote ho no frɛ ba ko no se na wo ba de na asɛm na sikro mo de wo ye no mo ka enti mi wo fie nyina mate emo mo fie ada no me tofo mo na uni ha enti me kan de me ka bi anti sere a wo sere me ne nsɛm a wo kan nyina mate ni nyina mate ayo o wada die na si numba we fi kura no akofa ba na Ghana hanu se nipa menu gya no mo se twetwe na ni nwa ho akere no mo se guso a na me hweso nka lumba de ba ka gya wo te ani mu ya wo chinchim machine ka kwa gya twesan o de twesan kwa ko de twesan ya se akoto pan no team be se tie ni na mari me wiwe na me yemotim na ko krobim eso wo su twampo a no manini na akire no kwajo space dana se nsanda kwajo memenya obone chese meme yale kwajo wotimbem se makoka makobu saw se kwajo otumane wo obadu wo nchen mi wo ho na wa wo frɛ me kwajo sa na te dem wa mfrɛ me o na so ho dodo na so kwajo na ye na so wo ye
nam se ne se ye de se ne oba bi won chan oba ye nkwan masebini na se ha ye kwan ho minu mienu di nkomo so ho ye kwan ho ne kwasha ba bi ne ni nkomo na we me yale a na se mi ankasa me nkrofo anyam nti na kojo space so aba gudam se nyanko pa do maba o maba o se ye manyanko mine ya dia afede ko kwasha ji ya ni heni o eno so je so yale na se wa hu onu je so hu bi mo o je so na ye the regis akabi bi abako de na ye die na si fiada no chairman ya le kan ya kan so wa ma ye ne ba ye ni nim ye hawo e wo be ye ni ye so anye ni omunnim ye ni nim and ye we kura uchim ye ko boy airport kura si ye di hongoma Sompa FM ni di kan na ye ni ye odi ase na Friday uni hapa na metuma papa yi na se na wo fie na nya adade he bia dum ze wo frifie ba no wasena no I already know head about ya jeze obey ye no ye na enso dia ya ba go for so na yare dina sebe you say the final comment sam ya no be kan bi oboa ba no ye bia sha na bia tuma kwa ko ya le nso ko be ba be ni so yare se ba ko so ya se ba ko no so yale mi ka jo se mi domain mi ja no ho ato no ada o kan se de wa ye bia de a chere se no mi ka chesi da ka mi bu ko mpra you fucking die ya sa bro me slowa me piano de me sound me kuda tra mi ni bia mi tu no ya ko dia mi am yonko brebo no fase ene ye na woda na ye hitia yinti ma ya chibio agima yo pambo no agima ndia wona ye manager edema emoji island na obo adwuma papa se de boy hu ofo nsampe ma na mampe na semba o ko adum se me kono so mfi o mukura o da bi se nipa de oni sign kakra utimi hunu ni ote na afi ko kunene se nya ni ade nya na aka kire yi dine se ye ni munya za na ade no obi birthday e fa wo ho bai de bi obi birthday ade wo pambo rari ja gobo agwa no fe oni ma asemo panzo obi ndino obambo ajiba ya bi jira de bi ara no na onyo okesi ahojo emoji alan na o manage nti nyame jira ne pa ne na woda rade international na okesi oh okay matia oh girlfriend me say yanko ye woda so hwe no ntia asem na o meti ase yo sanyo ne da obu ho ya odi tete okay odi ado na tra yo odi ado tra so ne kokko da so sa no odwan wanwa obo hina nanka yesa na abo be na sho no je odwan we de ontimi go obo da gingen obo ko na no aponche kempin so ha adwene ayo okay ya kokko ya nim te ya so Asem Mpe Nipa no a duru ba bia na de bia ya sede kakra intime nyere ne tentan sa yere ne tan kura itimete na de besi anya asi wodofo ene ya dwada ya de afutu sem no bi ebe man wate na wodi abo kotodwem na so watumi ede abo bra odofo mpempi no awade ya de akrupo twedi ampo basa ya domono na boye Sompa edu ba FM bi so na awade na ya kwakwa ya de soa sanse krobia sante kotokose awade ne kwan wa na ye kukuru soa so ya na ne so ye edin ye pa Ghana awade ye bo ba ye ni edi be ma ya tem na nso so awade panifosi konye se nkoda no nti orofo ene me busa oba ne be ma bi se wasede ne sen wa awade no ase die na ese wo ye na wo de boa awade no wankasa eno tie na ye busa ye nwa mmerema omo wa awade ase se wankasa wasede ne sen e wa awade na se na awade no kura wote ase mpo se ye hwe enkane awade no na ye bu komposan de braba be hwe emprempren awade ya
enso so ye edempa eno tina me bu se odede bi se me nua be ma enne eye memma no ena me wo won so pa nyame ya adoma wo kina ne ye de ma no so aba be ma wasade ne sen wa wade no wase asade abe ma wa wade na se obehwe ne nkoda wode o ma aba wiase na enkoda ne hwem no akoma eno na de aduane eba efie ma table so eye de na nkoda nya bi adi eye be ma asade eye be ma asade se wo hwe se wo betumi atontade mpaboa ama ne nkoda ho enso atumi aye akono School fees de na wo yifiri mu a enye yie sanse e be ma asede se ohwe na wo tua school fees na dachi ankwa ma bi no se wo hwe oba no ama ne se afifi no e wo nwoma sua mu no na wono so dachi bi wonya ba bi si be ya mintiri ane atwotwo wura wono so ahwe wo ama wo se atumi atutu orofo na ye busa se enna ya ba wiase na wade yi eye mema nko asade se omo hwe nkoda ana eno ena mibusa wo ene anwumre se wo be hwe wakoda na watiti ne ye na daache waye panipa eye bema e wo se utimi ema wani da ho na wo hwe wo nkoda aye ene mema ne bi wo ho a omukura timi ne wo mu emma etumi da eno eye koda no yi omu yi ana wo se wo mu Sompa FM bema bi wo hona se wo fira bonten kwa akowura fia na ne ma epa ba bi do mutiri afa adentia efise hunuhuna no di hunuhuna koda no ye busa se no akantete ne ho bia na kwabra magin na nkwankotokota bi mreme wanya wonsa na wonnom a emfam sue nkoda so bema bi wo kura no wonnom cigarette otumi ma ne ba eso de ma no kwabena je so mame me ya ma ne nkomu enwoma bi wo waka bema wo ye se ka otumi de tetewo ma sade be ya enkoda ye omo ade bi a ade a obekire wo no ana de obema na ni ehu no ya na opese o practice na wo de hwe eno nti bema ye ka kire wo se sa sade e wo se wo ye ma wade no atimi apagya asade a wo ye na enkoda no enkankro ebetumi abamu asade a wo be ye ede ama wo yire na wade ni mu aya akono no eno na ye ka kire wo se ka wo ma wani da ho na wo ye saade no a ka wade no ebepagya pa enti ebusa bema bi na anwumire se awade na nkasa wo ti ase no wasade ne se emema pi no agya nkoda na boma no so se bekoye se nkoye eye na kira asem bema bi wo kura konma no so obesi abɔ no kura no enya akono oba so a wo paduane a emu ohwam eno na ye ka kire bema bi se ye wa asade bi wo bema se so ye na wade na se ma ye hu sa wade no wankasa no etumpom anase wani ewa wade ne so bema bi wo kura no a ne yire ya ade a wona ne yire betumi atena se na wo masusu ho na wo masovu asem na aba no na akobɔ ne maame amane onye very matured says so wade mama say dada say bema bi okura namu asem kura ne so okobɔ ne maame amane eno ti bi nwa bema yi ene ma asem o me ka kire wo no say e wo so omo wani da ho e wo awade na wo wade ni mu Osei uhuru se asede we eye bema asede enunti no mehwe na mayo sede be ya bema awade no apagya enkanka akyede we awade eye nkoda na nkoda no so anyini no mabe panipa enunti se ye hwe ne atete nkoda no yi a ye hwe ne amoma babrabo pa ewo omuntitiye mu a na ade bia omo be ya enye ya tene ho se ye tia wo mo se bema wo gidie mapase de ye hu enemrem e won koda bi mu o mate atese o mate praga kuma se mountain so no
se mema bi ehuoma sede obeye wo abwade mu a e wo gidie mapasa enwuma bi eyehu ani enyan ama nkoda bi aba asesa nkoda bi atepraga wukumase eni kuru akesie mu no ne nyina atu ebetwa eno te bema hu asede e wo awade ase sede beya onkoda ebenyini no maye Mpe Nipa eye memodofo Osei Yaw Oforisuo ne ntin fosuo omuna samwa bema asede wo awade ase ya mfa chakese ma yatifo ne yarefo a omohweye wo mo a omohwe TV ne wo mo a sebe omutie radio nyina yenchia sumpankan abewatia ne yenye nwiaba kosua brago ne efene sei ajewa kode meboa ya cheo mu nyina systematic ne mpanifo aka nyina ya cheo bibia mamenchia vera shito okay vera shito ise koso papa muda si a yebi school ni ade na baby abeko bia o Sompa FM we na enye vera mento enti vera baby awo bia cheo Yaw mamenchia me sofo jima crisis life one sofo penny ezi oda crisis life sofo achu na yere me cheo mu nyina Yaw bema wasede de makase Ghana hana ya de bia ye soa ye nsem ade konenso sebe omo ye franda ka de bia omo mpa ebo ebusa se nka ne sai e wo mo mpa ebo saa so na ne yete anso sebe ye so mpa ebo ne sai e momu de asem ne ba ye siesie ebusa se do ye franda ka so na ne mpa ebo ne sai because market nye obegya ba bia ka se market nye no ka se wa ye boni ana se wa ye papa nti awade ne sen e wo Ghana se bema wasede ne se wa awade ase no ya na edu me bi anya de pene se bu bema bi na omu si omo ntoma e hata e wa bonten ne ade ye won nsem a ye de kwa bonten ya odu me bi amadika kasa se wo ye bema nya bibi e bon bia na oka ho nya ade bi e bon bia na sebe preduasa oka ho edu me bi a bema o me ne asem yo so twumutan no ma bi wo wi firi wa kwa ma enye yi utwumuta ma nyame bo mo bataye ho batede ne beba bema bi wo a sebe pre ne bufua ma ne traso eduma bi ampa ye gitum bema wutie me menu mienu na gitum sampa eduma bi ahomtesem kakra ofie kokan se bema sebe bi ne obotom ya ne mo ya se bisa happen sa ne se first ne bi wo ho na mudi ene no ma bi nkoyie ne se koba se ne yi utotwene a ya na akoma no koso ya na ede areho ba na wanhwe ya bema begya wasem tenten onhwe ya obi abehun bia na woka wasem kire no enye wa saa na sese ba eno na ne ye tufu se bema wasede de se bi wo honko a se bi wasede de no ma bi wo a na nsen na mema ema aboa ye kwan bi so na enso ya na atam se bema bebo ba bebo bema ya na ejina de bema no wunya bi wo ye mumianhye ho nso pa yenua ma omo ho ahomte ba edumre bi na se wo hia oba won kaye pa ya otama bema na bi wo no wonso wanyi ni mu a edumre bi autofo mu a ukohia oba bi onso pagyaw ti bema de wasede ne se sika ba botom na wo yere wo ma ese o kai fie one ba bi eso di kakai because one enkora na do ma ba wiase no na omo to mo ba bi na ukodi wagro na wo sebe wi usisim na enkora no sebe wo do bema kokko omo bae dume bi anya bibia na ese ma kasa won bema bi wo ma one ne yiri sia sika won no ma bi ho me de bia makase ya na metie se obi se me dan no me ni me kru na siye me ka kire na me ka se ondo me bọ akohoma onzo nya bi onfa nko no enya bema wasade no e wo kwan bi so bema nya wasade ne se wo ka kire be oba se o ma akohoma ofi na onzo sika fa ko dan no dabi it depend oba no oba bi wo ho a ohwe kwa wo koba mfifira ete obra wo bre otimi hu se mikunin sebe mpreduasa ena me so meboa ne kwan bi so emo bema no wo yire nya nhyehyeye se chinchira mi si dan eti se wo ba ko ma na me de mi sika ko edan dabi nya bema nhyehyeye no bema de wasede ne se kakra beba abotom no mefie nya de nya no ma bia ne sebe mpreduasa umehwe obi wo sika so efie wura ho obi wo sika kwa bonti ko ye show didi kama pa
na so kofia na kɔhwɛ aduane asɛbe ne media airtime ɛno ho asɛm na ne yɛ ka bɛma bi wɔ sika ne yere ho atete bɛma bi wɔ sika ne maame wɔnhwɛ no ni nyinaa nyɛ yɛ kasa bɛma wasɛdeɛ ne sɛ ɛnyɛ awale ase nko a o eduruma bi a makasɛ nyankopɔn ma nipa baako bi timi fira busuam ɛma busua bɛyɛ dɛ saa nipa ne sɛ ne timu bɛyɛ de asɛm ato so kohyia ɔbaa bi ne ɔno bɛma no otie ne yere asɛm a nkofie enye sɛ ya asɛm ato abusua no accident asi te bɛma de yɛwo bɛma a panifoɔ sɛ ne yɛwo ne asɛm ne sɛn sɛ wopɛ ho asɛm wankasa wobɛnya sɛ wopa ho to a wobɛnya emu ɔden deɛ bɛma de wobɛyɛ bi emu ɔden nanso yaw edumre bi hɔ no mu a sɛ wasɛdeɛ no kakra ba obotom ana obi hɔ anya obi ana wo bie nanso kakra hɔ ne mɔden bɔ no ɛma obi ogyina nkyɛn wo sɛ nipa somɛso wo bi a kɔ bɛyɛ miɛnka san kyerɛw edumre bi wa yaw yɛ ne yɛ mɛmɛn sɛ bi wonam Accra road na odu baabi a bɛma no waba akɔ homa wo nso opake ne kaa oni aba hwan na olodu sɛbe ai friends mako intosi nyaado anu atɔ nso oyi akɔma wo fie bɛma bi asade ne sɛ wɔn de mayi sika wo nti wɔkɔ no kɔto sɛ sɛbe mprɛdu asaduane egu akora no yɛtɔ no 1 cedi cross me de mayi akɔma dabi we sa obesenke edumre bi oyi akɔma de ba wo pɛsɛ ade no akwantuo na wo ma aware ane ne tifie na wo ma meti ase na onwa wo fa asem ho de yaw akwantuo na wo yenya nwie de me ka nyina ne sɛ so far as I bear man there. Say, would do baby way is a fear dear. Nan so do baby, ya would do maybe would did ya a boy. And no, there's also better no maybe. The baby, ya wouldn't do baby, ya there. Ya, I know there's no money there. One we on your member some a better form. Today, I can say, we a bear ma. Was said the say, who Pia Montina will be fear. And Kuahua, or with the Mika, a be welcome. We you want any jet. I will quite be soon. Name on Bema do a war. Sɛ bo ye show wa bonten ti na kwa no nwom se enchiche sika wa bonten man common ne Sompa FM ba ma bi che sika wa bonten eye papa wa bonten nanso obafie a sɛ be preduasa ne wo boro ne ba okɔ ne girlfriend fie ne sɛ na ba no ma e de ne phone hwehwe wo de a na ba mi ne so onsu jaja na nkola de nyansa ba no mu ni mo kase ba kokra da we de ade a short ase ba obafie na ne ba wa wo no seven preduas of phone wa hwe de wo si bo no be ma bi bo ne ba obekasa yi na wo ka se be me de pa ya be ma bi wo pe na se bo ka se otu kwa bo na yire bo se because be ma bi amre na num tum o ma fie nya nika o ma fie nya de wa wo ko sika so botom wa wo ma fie nya de wo so ba so na be cheche ankola da bi be ma ni gie mna fie edumre bi amaka sex ne sa no no seven preduas enye ba force say seven preduas dem nko a nkwa ne de da de wona no no pe sleeping tablet bi na de ma no wada so ti ase na eno mo komanim na ma fia ye de nye be ma seven preduas wonka hani wonka love you crunch o yere da ma o yere ni nye ma fia ni nye dumre bi afa o yere na o ma pie kakra kotra ba bi nye de bia na sese mu didi buchi aso dube mo pie ba bia kotra ba bi kakra hani na mu di nkomo dada na ye fesrechira o yere srechira fie na fie ni nye kakra oba bia wal na ni nye da enkura bi won papa mtom papa ka supe ana ba pe no mudimika no mo hu po che dabi ba manya wasede no susuma hu nye wo fie ma ba ma wani enkura nipa wo fie ni nkan wani na wo pia ya jewso sa ne te ba ma sika oboto ma tono ma kofie na nya fe Tonyoma kofie na enye fe de lesi sanka ya wadi nshira ona onshira goso mahima na wonshira na nanu matranku na goso nyina afi firiwa na me amena na wanya ne baby ko ka message na bakan ne me ye goso mahina na akosi bosompra minu anu nyina ma goso ne ho kani nshira shirunkonko mam ma chia menshia otumfo apagya hene ene o mampani dada akofo chiom bebemu yo mona na emimire otim nka na ye ntia so nko ena mede emo yaw be ma de hu wasede e wo fie mama bebira awale am mo yire no mo fo mo chinto onko ye die ne na akora anya ne ba eni oba ne ni suban na mo be ma na sede wo hunu ya obi afrem ne medi nkomo bi waware 4 months bi ohunu ne kunu wan na wan no do hunu ne kunu so nkomo nim oba no da ne bag to o he TV panadian ne be si ne ho didi bi obi TV sa na bo 2 o'clock ne bo pe no oba ewura dem akoda
omre 2 o'clock no ba ne so ada oba so ya no paso a wo prapra enu so onwi anko betimi ni kuna bonko no nso dwale a wo ko aduma so ya nkasa ne ho kwa choti awale wi ase na be ma wonni mu asedi a saa yiri wi kwesusu ne nsem wa kire obi ama nipa kura kire ne nada entimpacho memma bibira matimi de kawa hye ma mu asedi mu se nkomodie kan relationship mu kan ware ho mu se to dado yiri betima obusan se bosumi we nyina mu de na ma ya anko yie na o yiri ntimi nkan de se we de ma mpe na pa agoro kan bi su no mani hunu se enye tirimbo pobone na ade ye da bia benya o yiri na attention amma ko akomonim in fact memma bia ye ma bi boni but oni ni nko nto ba ni ntimi nkan gene da bia oba ni hu na bone nko an okoso gene na enso mo ya walefo munu wasede as bema ne fie nyehwam ya wa wale da so te wase no fie unim so asede ense ho ada na o yere ko aso di obeye oba wale atem sa akofa bema bere fie a kofa bema oba na edwene ho ko fufufuro se ne pe wa bontin ho o masisi o mu fie nyina awie na enso da wodo nti won koi ba sila wonwene da se ya tena se 7 years nti afiwe ngwa de ebetu mo ba no kura hunu se won hunu asede o mo ani aba ho so pe bibia ye da so te abusua fie no wo ko no ne nkontafo wo ko na re na odi mi chance ni Sompa FM oni mo chance are na afa mi bo watinsi wo fie eze ko chance ho bu ti se wagimi esi hunu na asede upie ya kuntedi dino ne zabesi mu amago mani bi tinkuntam ne vibe rough from say obi be so cancer mu no je otimi yibo no na adane agoro adane wafa ne saa onim na se de ya bema bi nima kon ma wo bebo ne senti ni medidi ba bi o mo pe na ya nu mienu ne senti ni medidi ba bi o mo pe hunu asade ne nkonko ya nim ya bema timi dwale ne ma no amo mo nyina asa lie na ekọ hia ye ko nase ho omo gom de omo na ho no mo didi o wada soli hunu se o manum koko wa woduru se o ma munum unim so omo num koko aso omo la se omo na ho no mo didi enti mana wa be fia beje ba wale no omo nsan ko omo na ho ne nko didi bema ye proud no pia bonte hunu wa sede ne wanim be ha bebira se utimi se no kwase wu na sede a wonnim ndi bema bia kwa wale 5 years 10 years on to man surprise na seda onim na sede ndi okofio a ofiti kotia no mudi na tem ajame ba ko sia so akofa ko be metri bi odeba ene be bia ne mo maso apa akuduro na so the same thing ye de apo enso ba na eyi waye apapa enso ya ko wo nwi unim asede ya ne yenu hugura ye de frew ba so unim asede ya efe pa so yese nyefe nan na si fom na efe pa ni akade ne nan jebu de tembaboa enso onim ze nan we pa ya hene ma nan na enso unim asede enti no mo ye mesre meme tie ye nese ye hunu ya sede ye tomle bia be mo wasede na ma mu ye duru hunu asede ye kwa be na afa so no ye kasa wafum mpo ekwan be wo so wafum mpo ekwan be na wasede ye ne se ene ne ntwini twan ye urade ma we bi oba na ya ma ne bi edi ntwini twan hunu sa asede ye no na mene nsem na ne ma so ntimi nkata ntem watwe asemi twan wa mandia wo yira chima che wadamvu wa ndiase odi ato maami ani mu andiase odi akoto ono ne maami ani mu andiase odi ato sofo ani mu andiase ni nyina chiredi be wa manta fe de wate ase ti uton wani munyam yi be ma yi mi bebrebe yi undi uni mu asede se wo so wo mene na ukura na atwe ne be no twi nanim na ye tie ya unu asede nko mu akofa ba meme ene ma be fre papa go meme bi tema meme bi akama hyede mu nnim ne oso omo ye omo ennim o masede se de meme bi mpie ntotom na pant mecha na yire da na afesu ndrum wonyi se okay mabo akoma ba to akoma sika me de ma dada de oni 15 million enie 1000 enie ba 2000 we fa to wa wakoma so ade me no tran CS ni enne de je wa hye wo sen ne awpe bia no eno na fa to onye bi da meme bi ntofo ma ne yire wa wale no da da bia kongro na bonzuma chede no a kongro na ebele o fresi so ne amfa na o ya abodam na so no use iPhone 32 aka boso oba na hye ne nsema zo 2 gram say no agege adem ma na yire sofa yire timi hunu ne nam social media nso bi kra na wase be ma hunu wase de o na ma na mo ye soft ne ma ye de to mo ye ne ukura na wo pese o ma no ni so timi de ma na wo beto no wo be ma fia ye odam wo so hunu wase de men nim skills ba ko kura wo mpem admire da
o predo de ya dia me ebra ho o ko ne yire nim an terms ano no oye wa so pe won se me ba so da so gina o me de o ti am de meko as wo ye favor ugbo so ba na ye ogu hu me kogo za na o de ya de enidie nim ti da obeni obi a we man attention kakra be krokro ni kakra de ne nsatia be yi band na fa na ase no no hu se mema na ye tu oze mi jawe na mkofa we no what was me ntiase unu asede we ni bi de nsabe yizi ayi ni tia ekuna ma wa akura no wiase ba fu ye nti ozo yire mpranie no na wa amane di unu asede ya unu asede a abrabọ no be ye efie be de oyiri bebu na niema atimi akwa kwaku yam do ntu de som na kwa say ukofa the topic ni bi wo ye ya no no be ya say I know you the topic what the uko ya no be ya say I know you the topic ayen topic ye de tia obi aso won won nse mo I ga na so do ko de die no fa ho ye san yo so tiano ni yi de no so on nse do de ye no wo si we no se de o tiano papa ni se de o tiano papa ka gi o tiano o de lo ya tru sale ye wo gbe yi ono ya bagado oni panti ro what benye na gagona nyana kanu se lubo was experience sao uze gwagwo no he oni nipa ba ko no me se na no ka se mbi che on etim de nsa ba ko by Brazil enya izo Brazil bema pa obetim de nsa ba ko by Brazil no omo no so wi ase I so experience me se Brazil friends ba ko mi ye wa du am so Brazil ma ngangere no na yi ho ti bema obetim de nsa ba ko bi Brazil we ye tough we won so kwa kuma wa ya kwa da na bema bi so asade so no timi de ne sin nyina awro panti o ai timi ne sin dem nsam no yaw ye ka se ye ka anu de ambassador on ambassador o da bi ha dem nsam o de ohun na bonte I respect the pan se nyankopɔ pa na so mo wa ko hu se akwo na mu na bonte o ye o ye no a chopa wo pa no uze mpi mo nyamfo se wa gini wahini ya won kasa sa se wo fu e ma ti no mema boda me so nya de nsa no so ti se no pedo kame wa se wa ni ya ka ho me se wunti mi peja oti na no na wo ko he na wo ko de ho oh se ma ya duane wo ma ho baby aduane so wa se 05513131 05513131 05489319 bema e wo se uhun wa sede na wade no etumi ekoso kama pa 05513131 hello hello Peters of Moonlight ani rubu me mo waju pa ya ju su eburu de o dia ba ni ye pa o de o dia se ma papa bema hu asede na wo bema na ko fa o fa to on se o wo ju aware be dia e to ma wo ye responsible DPA e to me de ni die ma o bi die wu ye dia na e to wu sa de o ya wu ye o ye to ma ana te dia o kwala o maka hu be tia o se e kine bi ni se du me ba reto ti be di be de respect ni be tia o na mi dem me de o na ti ti kula o na ti nya karakata o wu ni ti ni tu mu kire na ti na be ma yo ko ton to ma dia to pride na ti e ti ti any obatina any nkolatina ekwo nkola na o mu su tie di dasi no okay hello obo kwajo su pesi baba so be bo dai o da de fa no to be de fa we frame me ta Asem Mpe Nipa Sompa Asem Mpe Nipa ja jiwe ni ko ampa o ta Asem ampa me ta Asem Mpe Nipa mi ne nipa e bi se mi ne ni si aye papa yi ase ana mu ta se o ba de na mu ma se fa be me so o ma to am pa ya bro na so to ko ba ka ma me ko se me ba enu anu no me ka ma ka bone Debbie wa fa ma me se wa fa ma ka bone Debbie ana me yale mo ko ma se mu ni se me yale ana ma ye bre na so me o mo no me ke mo be ti wish ni o ti me ka se me be mi wa no se tendi ai ale unwale ano se ha ko se ya de so ya de be wa de be obi wale da me bu ta se obi wo yire so wo yale wu me bo no mu na ma wale na me se ha ko ma ka bone Debbie
Ah, Papa, I am winning madam. I mean, I don't know. We are by your pilot. The minute of your bike, or your by your electricity, Yaman, when I would do a car, boy. Ah, we are listening to your man for me, Gabriel. One of the Yamuka. Ah, and I'm not a man about Papa. Let a being sweet will be a cocoa or the Yamepa or the Minnie. Kwadwo yen kwa asem ne so, yen kwa asem ne so. Ala my Omono. Kwadwo space what Asem Mpe Nipa. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Nipa mbako ko ni o, resu ofenso. Nipa mbako yetie o. Resu kaka meka se, mema ni ma bre papa. Menim be ma bia. Dika wadi be top mo no. No, wadi ko to wi o. Wa go wi na me ne ese fabre no apa pete se ntu eguzo. Na ne ma so kom di wo mu. So mo di mema ni mo bi mama bre papa wa brabo mu. So na be ma wo na so wa so ba. Onyam ni bi sure ka papa wo so enkola no yankopon e do mo bate ye hwe wo mo. So mo di wo ba no an ke ba no wo ye be ma wo wi da. So di be ma bi ampa wo ma wa ye ngo wale. Aton ba bi because you when people are that is so mo buy so mo wale we ma pede so mo wale mo to mba bi din nti so so wale dia wa ya ta so be yigma de e dia ro ma so the be bia me be ma na me ka be ma bia ba wa o ma de nyame ma umra ko nti bia te be but man no okay hello Oforisuo be me yey agolo pa ko pe Sompa the man of this Papa the man of okay TV. Chiamarinchia asamwa amiche de num fatso asamwa die o he no kwa na o yare ne beko experience ko na di paguta sei ne mo topic ni emu ede elma wa ware if se hu wa se this se bema o se sini awade tikwa gina bema so eno na mebra omo asamwa kan bema wo da ko bia oto ma ne oyerma pie ko tra restaurants mo didi kamma pasa mo kwa adwene enye tabia na se obali chefie ene adoni tu ma se emoa sina bema so ansa na wa ne bi dina no ensa ene tambia no mo bo djuma hiya mo bo djuma ku hiya wa tibde ska be ba tie wa na ye de sina ma ko fitikase ko to ni o se ko anes Sompa mecha ana miampi abo wa nkwa ya fere Oforisuo ni nyam yeju no okay hello Dinyo. majo su eburu ba bia afrefre udi Me kreti kasenso. yetie o Program na person ba so lakra. eno so na ugina na wadawro ma Se mukata mwingina November wa so nkuru wa shede ugumu wa shede. Na ashede na ye kano. Obi wa ha kunishka. Kaisheda ibet emwaha. Utimi po bano. Emani kimi kone ni mono. Au abaje ebani se bema no debia me bit enye sika abako huma. Pero fako biso de bo bano mo bano ebiye. So I don't know about it to be in a baby cat and the water ukra na de na waye. So eti eya o man ku ka sa no ai bano etulima ya odi etulima owo eti dem ano se wa ka te wa ma u tumpo a le fe na obi o me wa ukra de na wo ya pi kura un to bi ma me ni kwa to no so ta we ti e so nduma e koso dia mi ka wote ma sepa me ti wa sepa eti sama di sebu uje bipia de mama feda panzo wa ko mienu ana se miensa ana ba ko o na be na bi esomu Sompa o no ma FM. de no wonko mata wo de ne pa wale wo de eti asibia uye bia no akoye se na nkola ni ti ena nkola no so bu de na enye kwa na wo be ma no to bi because of I'm not one Kazakastan now or not here. So this was from Colante, so but near the idea now pet. So,
ma ba no ne kola no entemu no aye ten from wodi e tu ye di dia de mana en one man e be yama ni bi ani ni so wo ta dia me na be come da to kwa no on come da ite ka na be man so e be abe o se o be ta dia man no se wa kuku na wa to dia man o me da si me ua ya mi show why on kashi na we kwa wo to no san we kwa san e wa enu kwa no e break dem na kwa e kayembe mashano e kayembe masa shit. Yes, who are you? And you are one of the no, okay, hello. Hello. Baby, I'm free. A brand here. Auto correction. Or yes, sir. Or D for Isaiah. Or D for Isaiah. Tafu Abudum. Now, who are you? Come up, pa. Now, when you're for the. Yes, you're not for you. Yes, you're here. Nyame beye. Nina ka gon hubi. Nina ka hubi. Na kaka na mishira munyina na afu enkona bi nyame emma muni mudien se no ma solo muni bieno. Ofo se ndi ndi ka mroso enfama mwai. Kakra mekanisi wo hu. Ye mema no ye ya emma mani nyai. Sebi bema du osika. I would say, what you fear, or the cock of road was so full. A Koran Nase, Nayin, baby, Sia, Beman and Coco Bomunum, Anna Ding. And in a Mika could say, Bema, Shifi, who will be Quadia, but a bin one swap, Yakasade, Akacha, and Nasa or Yere, no Yantias here. And yes, I don't know what to Modion, and I will say to Modenia. The Tikaka mechanism may come in a man say, Yina ye, no man on the survey, almost woman yabatre, they didn't want more, almost I want to a book.
Minion, Yakupon Kamo. Okay, hello. If you were not said, because we not here and come on. I see a milk I said, you mean you cry. The bubbles yana media chia colani super fee in Allah. And I will move you school on the 11th, the China 1 week in movie school. All corner made it a complete soon and a jack colani point. A man. It's in my dear, no question, they bring him home, I said, yet. Okay, hello. Good evening. My Joshua Brukatache, baby, I'm free with thee. About the first Cabra Cassiaka. Yentio, I cry for him. Oh, no, I can't go with it. Noki, Yentio. Le Felimo Bruta. Yes, I are down Bruta. So I'm with by the move to Papa Namisha, Monoman in Denny Ekesi. Namisha, Minia, Lumbani, Ojamona, the war more Yomonsano. What is it? We're no more around more this color, serious color, be on with our bow. Or when it joke, Papa, to the bomb up as well. Who are let us out? Yeah, Bema, what Wally, don't know, we know much of it. Papa, to tell my own so young. As I did, we need some people 80 that the same as a fan, who we know. Hello. Hello, Pastor. Good evening. My Joshua Brubabi, I'm free with thee. So make a separate Marcy. Ultimate Marcy. Sompa FM. Noki, Yentio. But anyway, we are a friend, yes, will move to poke to the room. Why that won't try the mission? Actually, your office, yeah, no waba. Why? Actually, your office, no waba. As I do, on what dance on no one who is Jackal and a bow, so no one and it's men money, dear. Munkatancho Mupa and Emwa. You. Hello. Hello. Oh. Hello, last caller. Hello. Hello, much good evening. My Joe, so mammy, baby, I'm free with you. But I'll make us a few a point. Oh, cause I feel up wine. Watch that point. I am watching a papa and time, mamma, my way. But you be okay. But I'm very responsible. Because anytime you will be fit, I'm there. You the last time I knew them out of hands. You the last time I knew them out of. You the last time I knew that the Facebook is good. You couldn't get the corner of my son. Once son, don't cover them, I'm some more done. I'm not doing it without asking. No key. Hello. Yeah. Nana one collections. Na anyumre ni America chere so mpa ahwe fo na chiefo nyina se me che obi bia. Am se mi fridge me bedru ye ya na phone course no air course nti story na nkasa man nti na emum akoye emema ne mankomo kakra mate kakra na nyamdi twa mu ne se na kro nyame anim obi anya na sedi yi na fi enye de mabedu fi mete ho mehwe program na makwa wiye ne bekoso bia na bese ewuram na mede menkyere mu aba na menkyere obi a no okay obi gina so na yemfa last one no hello baby afrefre udin Good evening. Majo so mame Good evening. Majo so eburu me got free new road. Okay. Sompa FM. Asem mo crazy. Yeah, some
na wale dem ma wa dem ho ade mene na wo Ojina so na dem ma no jai nkwala mi nu abo me so dem ma be hwe nkwala ti wanu mo nsa bodam wanu mo nsa sa bodam ada wonum sa na odidi atem na otete hwede dagatem Musimi bonu hu naked na wonna mabonten ena me dia hu me tie sa na me di free bi amene ne tie ena me ko han dan ena me tin me say mi na afiwe ya mundo asia isimu me dan ka so na me ne store e ka so me say say afiwe yo say ya ka so obabi abodam with masia na me ka hu bi adai me rubber gina and the bosia sa interested that so na jiji yes if you say this store time so me time so me shankola SS at the same time I will say me yin kola na sadi abema ko and just say when you thousand you 50 pesos that and one say on that one was afre na me ba no ojina say penyin ni say enche na ho ba be wi so my hand e ba kan kwasi asem mo peni tin so ya na ya ni du be ya na ho se wukunu no wa hia nkasa woni nam kuma se bonten so oda so nom sana na nyame adom wojai den yo omuno me bo me hu modern ejuma tin me na me bo akoma me tia like bill me tia water bill what tomu ba the crazy feel no abro no apejam na so na wo twitwache wo ni abra watom wasi ma ho a wo no amom kakra no mi kodjom enti sa wo no be hia na sanadam fo no na so ka se kom do cause me yiri wo e wo musi wo bra mi nko na mi nkotwa bi ma no wa kotwa mo ni anwa no ode ma wo wa boka ye nkwai ni mu wa chef fridge mu no wo be ko no wo yesi wo no wa tibi no wa bro no wa Sompa FM na je se otimi nkwa adwuma na wotimi mo adwuma omunu ntimi de ho ahomete na me de agya awale no na enye ize awale gya ne omunu enye ize ta kwa sita ede edu ba bia wa utimi fi se uya awa trapi enso so nyina mu amene boafo na mene boafo me yo sanu me mami ye juma din ma so ye juma din o sen ka pepa na bua me mami come ni mu wo ko wani mu wo cho wo ko wani mu wo cho san wo wo so amu twache de ya na group bi na wa utimu se o da won ma wo fie se bi o wa Sujoma banka unu obi be di komo unu obi be kasa wasun unu chese ube susu wasem wa chire obi wa ni obema wo hunchese ene de binya akatuma kapeyan kameye enso so na ade atosui bosa na eja na mame also wo fa he ni wo mase mete eya bra office ma yini nkomo wate number chebe bia metie etiefo bebre nti chebe bia otie na emo no ya na ode anwa ka ho no ode koche eno ano aka no ode anwa ka ho no wofia Sompa FM ana mema nsoso no se wo mu se wo ba towards the stage bi na te wudi kunu a ben bia ba wa ye na je sese bi wo ye waduma oba be du bi odi brana me kai se emrante hene ma awade bi ko so
Kenya bema bi anya sa bobra ene na bobra batu ni na mu tete mi tie mu nya me nko hwede mu de bia na abeso ane wa na hwe me nua ba de aduro no de agye se awade we na gu na panifo abam dia na se mu ate ya se ni onya foforo abeware ana mi nya bia me wale na eto de bra ni empe bi ma wate sa abre ya nko a ntimi hweti die di unu wadu sik ka se wo mu se wo ye adwuma ntino eden so ni nyemu onyame ne boafo nyame beye onyame beye ya bra wai ya bra ni empe be ma ni bi ma enware Yaw Oforisuo FM na ma chehene ma awade bi ko so na be ma ni adwuma forestry owo de buy kama ya no aba ani efai se pubiria se mwa paso afa okay we are Sompa Asem Mpe Nipa agro ye de na de san kwantufo se ye kan se ye gina so ne kan wade sem wi a de makra de asa aba be kan ho amanfo be gina so san se awade no ensem wom madika kan se ye kukuru so awo a ya na ne so ye din ye papa enya asem ketwa ye fa ya konsem emfa enkoma nana kwame dodo no afre ne nsamfo no su ame na asini pompa eda fom nya asem ketwa eni to ba pa ku su de hyeden mema nnuaba eno no ne nnuaba ma kofi okọ kusuku a o ye konfupani ewo ho eni ma me nimpon ene da fom no de ya na wotwe da no Oforisuo Aboagye me baba bejamu na ayefe papa mi otetetu ba fo bebo metaba mu esoro na me nam me san enam fom enya asem ketwa na okoto se okrama ba osipata so anyo na fo ye debi aboa tatia obetwa so adabi abeka che se maba so no tren no nam ekoro adwumako bi da wurumawu eni enya bi de besem afri juada ekosi ni fiada so ye ko computer so adwadi emna sisia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se metals me da uses na me shower set no me ne popom ani de be che dia ma me enunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na ope 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we be we need to frank enterprise now wolf tas no 30 by 60, 25 by 40. And so when you ho, wash you floor so 30 by 30 size ni na desire who do be our pen. O be be ho. Na bag of uses na who do so there. The big water closet who do be ho. Kitchen sinks and the taps who do be ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors papa. Orukoto ofie na no a comfortable mu ko ya so no frank enterprise na obeyabi so you so frank enterprise o to market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosan ye na mu a ho na frank enterprise ho na me dey asem da kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni na wo bo so bi etu akoton a en to wani nko baby a so dey we che frank enterprise ye be mo ni popom ene de ne bo edafom so number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 28 3458 and now 0205 987868 now question we say you can frank enterprise task papa doors papa any business papa headquarters number 1 Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise obeboaye
say ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wa hyɛ dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de akyɛ amano ayeye mo fa meboa yen ne fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yɛmfa yɛn ho nsɛm na proposi prepa oboard ponko mu yɛnya nkopon obeyiye wiye sompa akyɛdeɛ ekunafo ene enyanka ne so wɔn betiti sɛ yɛsika fatu ahomatrofo yi so 0598559802 meeting biem 0598559802 edi e woso yɛta one media anasa blessed foster branya bosome ne bebodwa trada na de mo de dom yɛn no yɛde ama ekunafo yi mo a mo yɛ bi afie twa mu no emu adanse de yɛ mo a mo nim sompa akyɛdeɛ 2025 yabo ɛnu agua na mete sɛ wo ba no sɛ wɔkɔ Canada woko suku na yɛsi agya pe aba no nso ɔkɔ nanso ɔno deɛ ɔkɔyɛ adwuma mese amanfo akɔ no ɛnya gro Jaya no one de won kwasa no. Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nya bre pese otukwa kwa ma no ne de. We do be simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Na say you visit and now turn so a wo Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany numa we do be say ya juma so a we do be Dubai, Qatar and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafo Leba, Runabout Wa, Encrying, Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, Ewa High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Mabebre, so telephone 055-555-0067 and 0249 000448. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year we get on the luckiest again and win bigger than we won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky's everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Only we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship center, can you be a November ya 28th November Efiaba and 29th November Minimda Amopano no Ashasi God of Possibility Prayer Festival and God of Possibility Prayer Festival and Paye Beja Asem Mpe Nipa theme or say escape for thy life can you Johnny Joe Krama no bonne from Puchacha Chiramo Namu Wamane Humu Namo Krani Munipebia Boto Mumra na mubenya nkwaje amamokra November mpaibo kesi ekoso osida worship center afori dan kesi nim atomakofodia abemonsena hospital ne pe be hia onyankopon difo a odina ye adwuma free tete nuguso dina ye adwuma bishop abesaki kwapon na wonyina nyame tomi ne dom so ama wonyi wo krankwa na de wo adomtofo ababini minister Jojo Ahin Joshua Bono and sida adomtofo nyina Adofo Urban Friend 055-700-0367 Anna 055-730-9080 Okranko GMT Nantinafie Brebi We make miracle walk, promise keeper, light in the darkness. And it's we are burning. Imagine for. Remember
Women of faith, the Lord is a victorious banner. Way eye bosome mpaibo kesia. Yade shisheso. Na November emudie. Ebeye huyaya. Why ready na? Jemeso sa ya krado. Osafo mame ohinini amada zua. Owo Sompa TV kumase. Wonim sa sofo mame premai. Enwosra nya media dom na reyebre mu. Eye kesie. Enwosra na ye adwuma. Se woboa wo ho dia. Ene ye nhia. Eye na fanso empaibo kesia. Yade efre nyame ewa nimonyam mu. Afi mu akakume bi. Asem tire no yeyi ede free. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19. Ena David ne doma wo kan ne ho no mema won ni susui akosi se. Wanya hoden ensu bio. Nanso nyame oma ne nsa so a ensenkyene akasie na esi. Se de wo haw no wapem so akodro bia no. Oje mre no eno enie. Na nhyehyeye a ewo ho ene se 22nd November ekwapem 28th November anopa no num ekwapem anopa no nsia bia no. Share your TikTok ohene ni live enwumran so eye no num ekwapem no nsia. Share your TikTok ha na yemfa mpai bodenden enhyehye so. Afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene yenhia na befafa hodie efri enefo so mpai bo a ye twen erade animu. Women of faith eye gidifo ku a eba no award a eye kajuwa kura de hia ne se wodon ho ebeji dwumadie se yakoda na adinyade bia da wakoma so no odofo tugidia namo hyene nsomaye Oba Cultural Center akade a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of faith, the Lord is a victorious banner. Ya mahwefo ene atiefo nyina kwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so na dwumadie we no se de yesi ahyehye no no asisi mapo menteme ho ase da bia na meka kire wo no na wabani apene pomasi bre ede ama ye bre no se de time no ya beka so bi atia so uchim no aya asemu de woba no wanya atena se ma memo akwa aba ma oni so oba pa bibia boko de mi asahaba mo na ba e green ama ne ngo sa akasa udin de say Pashefe mamiama. Mamiama free hine bae. Mewo etimetim esen. Wakosem ne sen ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa se enkomwa. Me ba cho minua be ma odi machi. Aye frɛ no say. Odi akwasi poku. Na dodo na frɛ no wo ye ho se Asem. Brani mu kakra. Okay. Sompa FM. Wo se dodo no afrɛ no say. Asem. Akwasi poku. Akwasi poku. SM. Asem. Okay. No, na just so for life. What did you say? Over 24 years. Oh, that's any when okay. You over 24 years. Na ne kasa no enhyeda ente papa. Say. O live normal life to say there ye nenam ho ya but ne kasa no emma. Munte papa. Nti say bia wo bisa ne say bia akwasi wo free him fa na wo te him fa wontimi nka. Otimi nya no. Wono mo onye mum so ntimi nkasa. Onye mum. Na kasa te say wontimi ka enye so. Obegye so eye. Obegye so eye no beba no ma. Beba. But de bi o kasa chance ohoro so ansa. Oh. Na. Otimi aka. DNS. 2nd November that was Sunday we 2 weeks. Na menini na ufie. Mankwa sorry sa adan. Nti me ye na me ba besi me so anema na me na me so kwasi konoko bubu nsuo ma me na me nsi enema no kobu nsuo ni ma me na me si enema nti me ni na wo fie nti ma hwe no kra ma na adware awie nti me kra me koto o se mada nti me ni teye no na me call baby o no me kwa ase o no na wada nti me de me nim se wada nti enwumere ni na ye wo fie ye huta ma odi pia abonten ba opia bonten a aya wo ba wontimi amba kra na menini hu na wode ne ba sada ne de wan ba fie biembesi besinne oni adamfo bia onwana na adamfo no onwana no onam ho din na nse na ka afofro aba na ni so nti obi ya obi hu na ona edet Sompa TV no so no bachai trotro kwa anu afro no afro onim de woko ofro nso so a trotro drivers for no omunim no omu se otimi ye din ene oduru bebi obedu na wasi
nya wuntimi nkasa ntrafie se ka ye kwa atonsu a edu atonsu a last stop yes obi ansi no nso asi ubeda sa ba wachi mukuro mu ankasa ne hefa pacho efia yi ajoso da de ntem mu akoho akobusa pacho ai meso akoho mo de na akoho pen oh ache me na wuye no ache 2019 ache wa pia bonten wa bra wa mafia mo akope na kira kwa ya mo hunu pen pacho ai wa pia bonten enokra anche edibe 2 days and my sister ko hunu wotafo sa no ya wunware na no yefi Sompa FM. But oh, very, very neat. Oh, yeah, very, very neat. Na say see November 20, say we yenye neatness out. And a Sunday in 2 weeks. Oh, kono shirt the bay. No shirt top white. And a jeans and a socks. One shampoo. No shampoo. And mama a flap libi. Oh, ne black. Obatampa me mo akwaba. E prompt say. Yankopando. Asem Obano no. Pachai. Adana ne kasa no ya wo ni nyina sa na net ya na. O wo ne keto akwalebu e de no ko ye nura ni ade nti kakra chese kasa no wo nyini kakra no kasa no ba ne ba babum ba ko eno ano no. Na teko. Mu a obewro so a wonti de wo ka kosi. Na jese SM na nkasa onipa bia on shede ntim ni nkomo. Na bi no aso hu wa no am achia. Hu wa no achia. O chia wo wie na wo ye no ono atimi busa. O kwai. Etu ya won sa san kire no a na wa ye boza. Ono so na ne die no. The term no. Boza ande ba. Ande ba na otimi yo boza. Ande otimi. De so bia ye nam se kwasi hweye o. Ukwa ase no yes anase manhu a wonhu mibie mu no no so aka bi kozi chese so obeti aka no no ode oh ana me de kakra odi anyini a sese hwe ebe hu no afa fidie we so nko ade that's it tiko akoma to ye mwate noti no papa we papa won cry wa bona mane o yale kura nyasa nko abampu oh musi ne din nyina ye sai o de kwasi poku e de neto me maame oh Kevin mo fa ne to TV no so ya na abreho yasem ahwefo ne atiefo ne ahwefo asem a abranche kwasi poku na da TV no so no gboza yese ne tem pa no na ne kasa ne ho den say ye probi wa fidie we so ya na menche memre eno timesre adomfo adabia na mokoye moa no se abranti esanse wontumi nkasenti no uhu obi a wogina na wontumi enkasa ye besre wo se obefre production line no na yetumi ababa befa no the fastest missing person bi ana ye pe no maame bi sa maame ne krom so wa free ye broadcasting say ya na wo Sofo Live police station na ese kofa no ye besre Sompa FM abranti uhunu a police station bi e ben ubi akura no wo ko de ne ko hwa e de omde be ba Sompa TV no am be free ye ni akwa kofa no ene ti adofo mesre se obi bia de obehu akwasi poku bia 0509 438 484 a production line no ye frɛ no na monfrɛ ye ade kyebon waso bi a ɛsɛ fatase ye de be ma obi ade be ma na so ani maame na odin de sey efenme nana no so a friju so ade de ntem okay na me pa ibe hu no ate me wura akopa nwumre yi me wura akopa anasa 0240 369 162 0240 369 162 na obi bia da obehu akwasi poku anase boza ye be che na de papa na aha no the fastest court wa me wo bible no kwafo yen ko hwehwe kwasi akira kwan so wote ase se wonte ase ti ya na ye behwe mu amonso makomam
resource de be free ba bia ya dia sirewa no okay 21st clinic is sciatica expert or for 21st clinic se men kan kire wo say sa sciatica na ya de bi esuosisi e fa usiri mu ya papa ntrim ya de na 21st clinic ba no wa manfo ho ato wa manfo ho sane won na no that time anu no fu say ya de kesi bi na ya sciatica o ya de bi duro ka wo mu 21st clinic for ya ba ye ya de bi duro ka sciatica na na yade na ekro no dodo no a ene yade bibidru asawon yade bibire biada ye fa nkoda 21st kene ko baboa laboratory scan ni fidi ahodo pi massage no so ekoso ene to duru ba bia ya ko miemia ho ate na untini no emu entretre ne moja no so etumi eni afurusa na 21st kene ene se men kan chosa 15 branches you ene wo Ghana mem ha otu yade sa yade ase orofo Kumasi ahwa overseas you wane Sompa TV Sompa FM no da bo abrusa kro mu obo asekanse quarters bo hunu wo enkran wonyen na won kran sunyane nkranza tachima 21st kene se brei na otu yade na se mfama 0540311311 0540311311 orafo Sompa chade na duru hobiemu ye ewrade adehia wa santemam Kumasi Mountain so mo ne yesufre mo ye ni suo eba sanse bede ben wanwan se bronya bedro kodajanka ye makunafo die no wo bedie se ko maame ana wonkunu tiasia orofo ye makunafo ntoma kata o madaja so kodajankai mompaboa no montade nyina no omo a omde bi baaye no esomfa so omo anya omo na omo nya yefurungo ba nyina mawo Sompa achade orofo mo anwati tomatoes yo ade bi ye diko ye ma be yi na ensentem no eno na ade ba Sompa achade a ye beda wase pa emo se bag adue no adua na ye bagye ni nyina ne se obebompa ya aguso na ade ahwehwa afiri kropo twedi ampo ho no otumi ayama orofo obi wa wotumi emfa mo ne ma ntoma so otumi fa bi ma na ye sika fam dia momo number no 0598 559802 0598559802 and as 0241272990 0241272990 Sompa achade odofo fa bibira na nyankopon enso enye wabusade enso emfa emma so for reko heba mesha na midi ho adanse de ma sanse kurasi aduro tete atempon no na ye fa so dia reko heba mesha na se yesisi yade anase ye koko no ena hawo orofo pressure no ena ediunya se ye low pressure ana high pressure no orofo reko heba mesha ena me kamfo na media ma na bema bi wo won kasen ka gya won paso ka hu orofo brani miemia on kire wo ma wate ne ma no juice ka di kwa onzo yire ya on na nam so ade ba ko pa ade no mu mre enya adwuma na unya reko heba mesha ne bi bobɔ no num bia ebema nyoma pagya immune booster drupa ene reko heba mesha orofo dodo no na di ho adanse kwai na ekotobi ebeboa wie pa se wo pa bi ato ne dudrom edia okọ Fred Mense ba enu ewo kewu Tam FM ewo Boase Free FM ewo Tachimayo Boga One Pharmacy so kwa benya biato sana promise ba so adum okwa obenya biato reko heba mesha ena me kanfo na media ma wo no odofo kotuto bi bobobi na yade no entu ase emfama 0248672271 0248672271 reko heba mesha ena me kanfo na media ma Apostle Dr. Megashi frewoto na Apostle Dr. Megashi no ene pani kwankyere for da Megashi Spiritual and Herbal Center no ebibidru ye kan bibidru ankasa padia Apostle Dr. Megashi na wono ankasa no da bia meka o se de onim to na duru ba bia de nyina kyere ponso kyere se Apostle Dr. Megashi no ne maame wo no ne nsa no amoa no na haban hyem ana nyame ye ne tumi adwuma sa na kube se da esia ye no sunsu ginem to be beka say vosu asem ya wo kan ya dance die trodu ti Apostle Dr. Megashi no haban ni no nso nim haban pa odofo ye ko Apostle Dr. Megashi ho Ghana ba bia na so ye wo bia no na ye kotu ya de ase wate na Kumasi wo makru wone old police station no na bo ho pe odofo ye ko ni kotu ya de ase no VG studios se men kan cho ze hwe se ya ponto ni abadi to ni yi yo no ko ade
na open kai dum media to se mfonyini ana se video dia no Vigi Studios na make am for nam dia ma na cameras no Vigi Studios omodi adwuma no oni ne seso Nigeria film nyina no na Ghana film nyina no omtwitwa ne kama odofo se Ghana film na peso ate o Ghana ha dia no Vigi Studios na make am for na media ma wo wo won kan malama baase first ko street no eso pe na abehu no Vigi Studios odofo yenkoi na yemfa yeyi no anyina enkonko da no obaboa ama ye video so ebe nkai dum ade ama ye 0574715778 0574715778 no Vigi Studios na make am for na media ma kama Bible no kwafo prophet mensa watrase no dia instant justice ni ho ba bia kwasi wo ebehunu ne ho akwankyera ebe daniel ni na nyame ya domo a ntoma wo nkoto kyena na ye hunu wate prophet me mo akwaba mejo so opanyin nyame nipa bibia bokode ya medase sempempi ye kan hwehwemu di a ne Yaw Oforisuo Aboagye frewa budi ahohare etime ba nyame hyira wo sa akwa no so sa se nipa adwuma na wo ye nyame na asoma wo so fu bi wo ha wo ma what actually say to bomb nyame hyira wo sa akwa no so prophet akwasi poku ayira nti ye behwe se owo wate ase na wate ase a wo hin kumasi kurom ha ana kran nti ye behwe bi owo yo amu friend say kwasi poku akwapa no kwafo kwasi poku ya se wo de ti aka nchachira wo ayela ye hwe no be bia ye hu no akwapa no kwafo epese hu so wate ase emra misanifa wewu enko benkum okay wate ase ende nyame ase akwapa no kwafo epese hu so o kumase he ya emra misanifa ni kumase ya enko benkum o kumase ya we kura de mame we podi enye kasa bebre ya kina momla meya de bi ono na beba no okay we nya de kura wo kasa wo fo so akwakusu ma ha ho kura meya de ono na beba okay mame otima say ya wie e chiro beba wate no okay nyame wotumi kase pa prof ye fa number no tudwa na the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 China Santa Sana yet na say ye hwe nkrofo obi a oha obi ada oso ahia hwehwemu no tu humrika da bia makato say wotie man kan wan tu mirika china besan su ne chinachi e bia na ode ne ye bia abrabo na enkoso abrabo bekoso ina su gina adwuma apote a wo ye ese ohunu adwuma pote a wo ye se adwuma na dwa a wodi ne ye wadwuma ka wo kan ye wadwuma because you nipa bi wo ha watwika so many years oni ne ho hwe obi e bia fitting shop wa ye adwuma ya adwuma ni tumpon obi ye carpenter adwuma ni tumpon eno ne ye tena se ye hwehwem ti ubi a peso ohunu wadwuma esa wo ye ubi a peso ohunu se die nti na wo nkoso abrabom e bia na honhum bi na edi wo so e bia honhum bi na esa wo saa utuam likaba santase anyina mfa Jericho junction e okuma ase ha ye behwehwemu amawo ye betena se ye hwehwe nso ne ye solve mo Sompa FM Sama Stadium Junction ho ye countryside ho ye da ya woda na mum ekina de eye kumase santase anyina mfa Jericho junction ho ne ye tena se aye hwehwem obi a yade abo no obi okoda ne dua ni nyina ye tena se ye hwehwem obi o ha yade ne kuta ne ye boasa yade ma ne firi nipa so e ma wo de wo ho the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kasa tintin toponko
akora form. Okay, yene Bible no kwafo na etwetwe enkomo na sofo mani gine ho se wo sa bre ne ho ase empempi no ye fra no dwumadi we so me hwehwemu a wo de se ayi oyo ai wontwe ano emfa ngofo maame monka makoma ntom ye mate de wom na aba no tinyame ya adom na kina mutu anamon a kina ne behu no na momfa no mekira mansan na nya dance die wate titia time wana sofo nyanka se nwede na ano ya eden boza omono wayira boza na yawe ya na ye besro de bia sa de we nsua ho ade Sompa FM gidi ye se nipa wontimi obrane mo ne bede so hwe ne picture ya me hu ye dia na chese onya akola obetimi akekere no patcho so ati ase but ye besre se de bia nipa be yira onyame na ya adom se baba no kwafo abehwem na ye so wu ye nke no ohwe mu na oka se so ewu enkwa de nke ebrato wa kan simbisi pa so ati ase nipa bia hu hia wo wiase ye besre wo mu a se bempedo mu tie yen se mu bi ko situation bi mu sa ye besre mu ya nene TikTok ni TV ni hwe ni ade no o kai se ye kan sem bi wo fie ni watama na ye wo so ame no maami bi o bo pan no ne bucket wo so man so nto ade mra offenso twanity no wotena pan no ho saa ya yema sabi onipa owo ye nchen no yema yani nko no maami na ni ba no so ye masoma mbe wo mayo se na abranti bo no akotwa akola nti twanity akosie mebo a ehu ye na jese afuno prokuransa iti ye besre de bia ye pase makade ne nso mo ba ye betum fo kakra sesei ye de atudwa ade betima ka se obi ama award kura ye nkwa ye betima ma ye ho award obi a ne bibia yere bia waba ha nsam no doso eno de nyankopon de ache ye ne nso ye betufo afa ho se enya monko obi bia woni akola bia ate na no nanse obehwe akola ketekete ubewe ne ye na beto yesu adan ya wayira ne maame mo wai ubeko mo ba mo nka ne kura wo mu ubehwe obi betima hwe ye se afra ibi show bi o TV show obi betima tena wa hwe sa na ne wura fi se ne bakura won hwe na kira kwan ye be se we de hu no am se nani afi kakra nanso ontimi nkasa no na memo anwa se obi a oti se na abusa se ye na otimi ka se ye na wontimi return coffee no eno na emo anwa because ne memory ni ya adwuma emo ne kasa na bi a aye na emo anwa se wontimi ontimi ansan ko back no wonko ha nti ya na mesramo mum ye ni nkosa nipa no because obi ahu hia ho se ba ye ma me ne onanan se obayi moteka kaka mo ba betra aha nti mesre nyankopon ya adoma edan ya ye de atodwa ide enu cha na mo nsaka no so mo ya so nte wa ye so de mpa bo ta chiri onyo ko ba bia ayesa ne ne no ani kaka on ne nam sa we so se do siti ni hu nya fi aha nti se wotra ogina ka bia ka befa no itu bon so obekọ sa mpa e mo se ene de wi asiasia ye no enkoye se obeduru ba bi na afi obi nso obi wa na obi awia na ade da itu header set trap bi ko fa ya klonfo ni aja na kwan so me brother ba ko ono sa na sebe na wadwum hawo kakra e papa nwa baba ko yaw edu time mu se mre bi na wo de okaso ni abetu ka mu tape se etehwe so sa na okọ aboabo side ba bi obi kasi ho na okọ tena inside na manfo be hu so teka ni inside no krofo betu ka te obe tama na ni ba na so no matwitwa no ya woni atwitwa no nti sister bi we bro no so no akoda ni kunu oba na otesa manfo atwa wa hia okohwe ya osia oba osi na monte die si fie so ne ntewe o na sa dai osiwe bra na e friend sabi okro sa na ni din ye ne guy name no so okro man na me do ne nipa atwa osi do wo ya twitwa no eso no wadwum ha kakra so no wadwum ha kakra ya twitwa no iti akire ya yekọ ani ade o mu se onye nwa na ebeyi nanim sem na mtwitwa no iti ya na enu na ehu se ye be se urade se obi a wahu se nipa bia no se mpo se obi aso mu kura ya na aka de a ene de abepie sompa Asem Mpe Nipa se nipa no onye kromfo onye hwe na emom bebia na dwe na kodi no ontimi hu na chi ekwan sanko iti we wa obi hu bia obetim de na ba ha short ya se obetim de na ba na se number
say I think so the number be to bia betima frɛ na akɔ ne akɔ nti ye besrɛ ye ne a ye nkrofo te saa no sɛ yo sɛ nye wonam wo kora ye papa kora ye moam e de wakɔ ne sɛ be mpredua sɛ wo ntimi nkasa ye kyewa wo ntimi de we wo sika ya nti ye besrɛ nipa ho hia nti ye ma ye ninkɔ ne Ghana no yawo de ye wo Ghana pa sese no wo te Ghana ɛsɛ sɛ wankasa wo issue box wo issue wadwen wo wiase because wo ye papa kora na odi nwa go bi bejam de Ghana esi kɔ no cause ye wo mmerɛ bi wo sɛ sefunu di fo iti obia na wakum obi sefunu di fo Ghana nko a odi ka achi a yɛsɛ wo a wode ka wo de bɔɔto no wo na wodi bem do ɔwani mu no so bi ɔbɔ break twen nanso yɛsɛ ma intervals kakra mra ebi a me so mo ache me break so nya ebe ne dai ye mra na ɛwɔ ha no wan hwe ne wan wisu adwua de bi amra no ɛbɛwe ɛbɛdi wo nti ɛbɛsrɛ nipa enam wiase no yɛnhwɛ yɛn nkrofo yɛ no nam yɛ nananom yɛ manom ɔmaseta no ɔmanam mutuo we yɛ kan so obusa kwɔhyen ɔwadamfo bi onso oni adamfo bi a so wadamfo ananka bɛka ne oni adamfo kɔye ti bebi na dwan ne sɛ wɔn kɔ ne wɔkɔ saa no di adwobrɛ onyankopɔn moye na bebi wadu bi a yɛ hyɛ tiefo muhu ne sa pacha talbe ne hyɛ no Sompa FM top white o kɔkɔ ana so tuntum okay ti e besrɛ we di tiefo mo ambehu no mo de na mo moye na ma me ne nsongu jam we di yesu onwu why nti obeba why ya yenko okay yenko ya na se ba ku bi na ne den so ma huna na se bi ne ya announcement za kula bi ayira se ko school na wa ayira o na de da ya yi so anu ne problem se mo be kasa mo hu ana ma ya so ate se ya hu so no ma da se na ye fe da bi Adazwa ministry ko bompaye bosome awieye bia e de twen awurade anim ema wo mo awade emfi aduenu ene de kyeye sa na wo nya yefunu emfa enwoba eno ena ye kotwen awurade anim abompaye asu agu ne so se papi bonyi ni fie o eno ntine ma ye ba ne bi ne asu yenturi na yakuma afo nyina no emfede ehu yen eno omfede eno ti se ye kwa akobompa ye de a pai bonu mu no ena nyankopon ebekasa ne mahu 27 20 dear friend say 2021 when date yes 22nd of this month November no enanso ena ye de asi ho se ye bompa ye atwa awurade anim akosi 29th November na 29th November no eno ena ye be clamase no kase pa okwashi adan ho na oma omu payefunu awo banyina no omatumi anya bi na enanso ni mu no mpaebo no ye bebo no TikTok no so na TikTok no anopa no eye enopa nunum ekosi anopa nunsia ene mpaebo no ekoso ena na nwumere nso no anwumere no num ekosi anwumere nunsia ene mpaebo no ekoso ewo TikTok wodofo fa hunum wate na krupo twedi ampomwa ewo nyine ma emma no ono ena ebeso de afri na hwemu na ma onya yafunu enwoba no omotumi enya bi na 29 no de ebeye hu anopa no ko girema bompa yesu agu awurade so ewo kwashiri adan ho odofo adan no ba communion one ene pa no ene de beye akwankyere no ntina wama wahye no ho enso na ode wode enso aba akasamafo ababa dwumadi ase miss prophet pa ene apostle general Moses Osei Yaw Oforisuo enso eba na nyotofo a omobato nwom ade age krupo twedi aponyame tata na wasori afri na henwam minister Audrey ono so free Trinity Presbyter Chiman na obeba de enwomto abaji krupo twedi aponyame da tata IBJ enso de enwomto ebaji krupo twedi aponyame ba tata minister Adepa Root Trinity Presby ono so edina ni monyamba beta dwumadi achi enye asem keto akwento odofo eyem paibo enanso paibo na yebo no eno ntie bebo no TikTok no so anopa ne anwumere na ada ye be clamasi dwumadi no ne beba na wieye no eno eye kwashi ada ho cultural center
ne akusu agu awurade so nti enyu hu mfirim na dwumadie enkoso kama pa odofo obi dia baba beda Sompa Asem Mpe Nipa se he pragia na mefro ye efri tafofo maase na entade a mato na mekoton ate so emfaso enkoda ntade enkoda mpaboa empanifo shu ne empanifo baage odofo yehu saa nyoma we eno ti aya ni momfaso na baba bedi hu a ye bese se na odi aba Sompa TV Sompa FM ne ya manipa kro enso ababa gina de wesusu ofo trotro ewo so am post office odi kokagitia na socket kania socket no box baako na uja ni mu ono so ani abrepa mesrew obi ntumago na de momfamre na yentumi emfa ema wo mu adeche wanwaso obi ho yede be ma kama pa yemfra wa homa wi eso 0242 861620 0242 861620 na yemfa onya akoro ade emfa ma no lossy beverages men kan to us or the durema betes no abadwa so saa no the ginger alcohol no abadwa so aponto ne abadi tuori nyina da ye behia nsa ye dia ye sa adwumadi we he bronya ba nyina na durema betes ene ginger alcohol eno ene ye de ebedi bronya orofo pedodo aton na watemfa so pa de a baby aton sa tun sa biada obetumi ne lossy beverages akodi nkomo emu hwampa orofo pub no so fa bi wate 1 to 2 to no nyom ekọ animu durema betes no so no mo a etimi ti wonum ma etimi ti bidi bo we de ma se nipa de udidi a o sense so no e nipa bi atumi abo we de ma no ayekese pa durema betes ginger alcohol si twa bi de gina wona so pa 0242133577 0242133577 durema betes and ginger alcohol orofo bi agana fo agia tumpa na wonum a onya tipa yenya haubia hangover bia emba eye club bie eno eye nsa Ghana fo agia tumpa aponto nya badi tuo ni nyina no eye club bie sanse ye ola size o adantem no so ho ene kanwa no amanfo de ope bia no na eno ye wo choice ya club bie ano odene pa wodofo unifie du nwotwe fo asem koso saa ena oba pemfo ntumi fo asem club bie no so bia eno a ene club de nisi sanka ya wakakere bi ebe kan dia so nkoma ya die nyina so ne se asem na wi ye nyina se ma mi be hu ne ba no na ne kra ne beje ama ne wura tetire esere Ghana fu etie nyina se mfonyi ne de to afidie no so ona mantamu ba bia na oni bo abrante bi se ni ma chini gina ho na busa ne nsem mbusem komoni sisu sani a opa Sompa Asem Mpe Nipa for the ato anim se ye hwe no menna mo so me ensanka na urade nhira awo ya di sebeta prato bi bachima mo so me nkono pa ma ne be disi na ohaw bi amane bi yare bi nti abofra no be firifie ni wo hu no de amama mi wa ye ha we na tifi ba bi edu TAC mo atinja wo bere na so be ne de ti yamwa na na ni ji ensa amra no bi na ne obe sa njidi ye se nyame be hira be ya no okay Sompa Asem Mpe Nipa no medika ka kyerem se entoma owi ankoto no ebe hu akwasi pokuma mamwate kama komantumi afidie ba ye nipa ya Sompa FM mafaso nyina no yehu won ona ebe hu won mo afiri mu no omo no so yesu de nyame adom bible no kwafo se wote ase ake se gidie wom susu a eye temo kama komantumi ye mwate 055193105551 0548931031 0548931031 niyanko homa no so bi kura bi se a wugina ha itaasi da bia wa fidie wi so niyanko emfa nko yanim hello ye ye tie we ugo ai mami na re oh but me say Sompa odi apani dia to bin for no pari die onya conductor te ne pari die no e dia di pai bo te ti me da ti okay hello ye oh jina ye wani o hello meti opa ma me ba bia frefre udin good evening majonso Pastor, boy, number the you about station. Oh, no, I do to station. About hello? Nah.
Osu hu no wen? Aboso. Aboaso. Aboso, Takwa Aboso. Takwa. Aboso station. Kumasi hana. Na bi Western Takwa Aboso station. Noki. Hello. Hello. Oh. Hello. Asem wo. Yakɔ homa no so mo kama kuma yebehu no pa. Hello. Baby afrefre udin. Hello. 055193 and la no aye hot ni page na so opekia winim di ntia nhoma no 931931 na yenko emfa nko yanim akwasipoku nyame ya domo a ya momfa ye hwehwe obi momfa picture ne tonchen. Hello. Sompa FM. Hello. Hello Timeka. Yanko yanim mebre ni so a yanko yanim. Hello Sompa TV. Sompa TV ni. Mpacho good evening. Majo so eburu. Mpacho afene ejmapa mo ye. Na mpacho na mo ka na ipas na asamno tasa kuma so bet na sembe kra na anche ofo ya. Intina disia no mo stress na so no kana nkire ma ni kakra fa emma sama no mo kan. Yenya ma yem ko Mpe Nipa. Nipa ira emma asem. Hello. Ye pegboza ye ni abre pa nwumre ma ne mema asem chena beto aso de yesem ma said yesem ma ye chena beto aso. Hello. Humano we asemo 0355404528 0355404528 na mo frezi so na yenko hwehwe akwasipoku nyame ya domo a yebetumi ehu akwasipoku. Hello. Baby afrefre udin katachie. Yetiu. Misimi dia yirafa. Wo dia yira china na waba china bra why na yempe no ma. Hello. Asemu. Opani James Akwasi Kodom dodo no afre na Akwasi o doma operator 22nd ene be na yi o news ame say yi we no papa we no mene natifie na oyi nipa se Mrs Evelyn Boaten obakunafo ne dokno kra no osemonye nkomofu su no ni uzo bi chewade free so ya na ama okope biemu na aye den Mrs Evelyn Boaten na yo obakunafo eno ti no Opani James Akwasi Kodom na yi no yebekọ akwa. Hello, good evening. Majo so kadachi baby afrefre udin. Bacho medini na nakwa me kezi ko safri bibieni. O ka safri bibieni. Yentie o. Me pacho wo de senka mbotimi de abemo ayira na mbotimi describe no asa de ne dia to dwa because me de to on chese na me de auto na ho picture say de ni nanka. Nso ntimi mo na se betimi huna. Ni mfonyini eda Sompa TV na so ana wutie radio. Me phone de me ho ban ni din ene asamo describe no de din no. Ye friend Akwasipoku Bolza. Anase SM ne mra ne no. Na atade a ne hye na atade de kwaku ye de odi frifie no ya emwa. Ko obetumi asan apebia hye. Watima se. Eno te ye kokko enim. Hello. Baby afrefre udin. Bajo me ka so Prisia.
Yenti o. Because sister if also okasa free aboso. No say boy we hu aboso if he stay hu by district. And I know what say. Okay. Hello. Okay, yafo afre no enyina emesia ododo akonwa no ntimi tena so nche. We ye Sompa Asem Mpe Nipa ye bre aso. Na ye bekọ Cedar Worship Center. Omna di nyame asem a emu hwampa enso de eba. Enoti ye besre aboso. Okay. Enoti ye besre se obi a nani betwa kwasi pokusu bia no number we onfre na ye mra mehwe na mogidie se echena no ye betumi ehu no 0509 438 484 0509 438 484 na mofre enfa emra na nyoma enfonkan ye production line ho adwuma na ye baba ye no obi asem hanu bia na of Ameda Sompa Asem Mpe Nipa. Kokoze chiakwaba. Oh, ofoso mejo so. Bia boko. Number sibia na wo problem bi wo issue koko sem so fo bi asisiu konfo bia dadao ana obi ajo nsem ade wo papa wu ajo japade wo yire jao ukunu sisiu a wadawro ma number betimi afre no eye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 and abet me afre 050 050 0509 43 84 0509 84 sorry 43 84 ofoso every ntina ama anye brebia no ba ya montro ya mo fanche yi eti ofoso se ye wa ha nyame adom ochena no pa ye wa ha no nsia wo de frɛ number no wo ha bia wo namu bia no wo achichiri ne benche ya bo modern faka wo ba obenya ba bia da sansan panimfo adwene ahwefo ene amanfo ho fa wo nsam ne bra na ha na wo de wo nsam ne ba obetime anya results papa no okay enoti Cedar Worship Center on the nyame asem emu hwampa Oforisuo Aboagye nyame ya dom chena Sompa Asem Mpe Nipa e be yadwuma ye obi ka kire mo chena enen nsem a ye ku kire ke de bre mo no ye bre no na anso ye ko computer so adwedie emra sisia